Mwana ndagitari ni akwariria thina itagwa croup. Thina iji igwataga muno ana banini aria bethagira bagikora muno. Ndingenda kwariria gintu gitawa kwina kathina kario kakibara getawa croup tumeithangana baije kana bona untu jabubu ugetoka mama na mwana uku akubui wega buru ate kwajitu ate ukari na mwanki gwikinya thaa muganja cio utuku kana thaa inya cio utuku kambire kuona mwana na mbiria gukorora like a barking dog agabiria gukora jagakuruka ora gakuruka gamba ukaigua nande aigamba like a barking dog no te mwanki ukare ajuka nai ora bengi bakawo rindi muno kona baumire ya mwana utuku nande antoko ketho ake kabara kau ketho ake viral group na bara bengi bakawo rindi muno group ya viral ne turaga mwana kinya tho kaigua aikora very funny sana ini nande runene no imuige kidaktari wegacina no ageta mtoe agwitunda wakaewa kana kwenyoti ndawa kaewa gacina no kau akikang'ani itawa group mtu baba ingi bona ari mo bakia wori ndi ukona mtu etire kilomita nyingi thaa kenda cia utuku ene thaa kimwana na mwanki ithine ngie nayo ndio keje kuona ikorora no tu arakaribu bukimama na tu ukora gwa kawaida kodha kuwa gukora funny tugere akora like a barking dog ora gwa kuru ikigamba kona ni wa gukorora tumeta group kou nimare viral kou rimwe igatuma nyachari baba very anxious bakagea anxiety ukethera muchiari astukire pamwe ibetere nyano tuko bariskire maisha jao tuko nyochemania namba jirene na reke ya kwithwa utemwanki na ndauga borare arire bwega mwana atiraji tu otembi oro ba sande ni gintu thainya yara kenda kambiria kamugambire kauga gukora ku na tuwe kamukororere kau gatinai tuga gatina kutige korora mwana akethero agitaga na atikora mukororere juju kawaida no ende kuwa ketha ekora funny kuruwe gamba iwaga akora iu getha wina worried iu inyaru nene mwetere na uje ukiomuikia sibitari na agategerwa na akabua indi njakira umba kumware mendira umba kumwa no mwe interview muno kamukundi itharuje warm etho imwana okurea kamukundi aruje warm bangi na bono muthinya steaming era ujoka yoka thithia steaming na ruje rwa mwanki kana gintu kina mwanki athithia steaming urabu ikunekanagia na mwana ou ile tu ikunekania gitari raja agia miruki no oikunekania tu inkai akathithia steaming era uga steam era na ndego gakunekania ou ndai kaijeri thatu agakuchia kuma ukamurura kairi eu no wonenya aruguka na bwa mama bwega muno na atiga kugamba ou akugamba kwa na ndi group tawete na mwanki na tawege into mwana atikurere nakio kiaruma tukwambiria urimwe utuko na ndi nenda kwira bara bakaraba kimatuka muno ke uma utuko mwana uyu na ate akarire imbio na atakugamba karogerwe utumurogete gintu gitwa group na group muno ukethera rita ngugi muno mathajo utuko na especially mathajo utuko na utha inyanya utha kenda yo ka condition kau gakiumeria na tukirereta viral itithora bacteria kithe mtogana ndio tekwa worindi as such. Thank you.